E pukuriri ana te toi hau o te runanga o Ngāti Porou i te whai a te kāwanatanga kia parea ki te taha te mana o te iwi Māori ki te hoko i ngā rawa o tēnei whenua i raro i te tiriti o Waitangi. Hei tā te minita i ngā take hoko rawa, ka hui te kāwanatanga ki ngā iwi Māori hei ngā wiki e haere ake nei mō tēnei take. Kei a Jasmine Pearson, ngā whakamārama. Ka toru wiki mā ngā iwi kia āta wānanga mena kai te whai kiko te tiriti ki roto i te ture. When you look at other state-owned enterprises that have been moved partially or wholly into private ownership, they don't have the treaty clauses. He ai ki te minita hoko rawa kai te noho pōro he ke te ture o Nāia nei. It's a pretty broad treaty clause. It talks about representing the principles of the treaty. As you know, since 1986, the provisions have become somewhat more specific than that. Koinei ngā herenga tiriti a te kāwanatanga ki raro i te ture hoko rawa. Kātahi me hāngai ngā mahi hoko a te kāwanatanga ki ngā kaupapa o te tiriti. Ka rua me whai wāhi ngā iwi ki te whakatū taonga, whakamoimiti rānei, ki runga i ngā whenua kua hokona ke. Ko te hiahia o te kāwanatanga kia noho pānga kore ngā rawa nui o Aotearoa ki ngā kaupapa o te tiriti. Nō reira kei te aro rātau ki ngā iwi Māori o te motu kia tīnihia te ture. E hara e ai ki tēnei māngai a iwi. Kei te hiahia rātau ki te hoko i ngā SOEs, nā reira me whakakāhore te mana o ngā Māori ki te whakararurarui a rātau ka whapā hoko. A reira kāre māteu e whakaia, e kore au e whakaia. No te rātau i hokona te kāwana i etahi ngāhere ki te rohe o Ngāti Porou. Engari kaore te kāwanatanga i kōrero ki ngā iwi mō aua hoko. Ke hia rawa te roa e whiuti ana tātou e ngā mahi makenu a te krauna ki runga ki a tātou. Kua tae ki te wā e ki ei tātou whakamutua e nei mahi pōhehe. Ka tū te hui tuatahi a te kāwanatanga ki roto rua a te tuawaru o hui tānguru. Jasmine Pearson, Te Karere.